Inzara iri kwica abarwayi ba Ebola. Ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku biribwa WFP rivuga ko kubura amafunguro ahagije ku barwayi b'icyorezo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari imwe mu mpamvu ikomeje gutuma bamwe bacika ibitaro, amavuriro n'ibigo by'akato baba bashyizwemo. Inzego z'ubuzima muri icyo gihugu zivuga ko abantu barenga 150 bamaze gutoroka aho bavurirwaga kubera kubura amafunguro ahagije. Aba bakabamo abantu 11 batorotse ibitaro by'Ibamu mu ntara ya Ituri. Aha hakaba ariho hari izingiro rya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo. David Stevenson ukuriye ishami ry'Umuryango w'Abibumbye ryita ku biribwa WFP muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko abakozi b'iryo shami mu burasirazuba bwa Kongo bahora bakomangirwa n'abantu barimo abarwayi n'abari mu matsinda y'abarwanya Ebola babasaba ibiryo. Sinari narabibonye mbere. Iri shami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko ubu rigerageza kugemura ibiryo bitetse ku bigo by'akato n'ahavurirwa abarwayi ba Ebola. Olivier Nkududu uba mu itsinda rikurikirana ibya Ebola mu ntara ya Ituri avuga ko atakomeza gufungirana abantu abashyira mu kato kandi nta byo kurya bafite. Kuva inkubiri ya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo yakwandura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Gicurasi 2026, leta yemeje ko abantu 896 aribo bamaze kuyandura, ihitana abantu 232. Nta muti cyangwa urukingo rw'iyi ndwara biraboneka. Mbahaye ikaze abantu mwabanye nanjye muri iyi nkuru. Murakoze rwose, Imana ibahe umugisha. Tuzahura aho gutaha.